završnu konvenciju predsjedničkog kandidata Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić, našu Milanku Mare Karić. Dobar dan, snago Srbije, da vas čujem danas. U ime svih članova Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić, u ime predsjednika Pokreta snaga Srbije Bogoljuba Karića, u ime svih onih koji žele da žive bolje, srećnije, ponosnije, želim da pozdravim u ime onih koji su danas ovde i oni koji misle na nas, sve one koji su dali doprinos da predsjednički kandidat bude danas u Srbiji jedna velika žena, jedan veliki politički lider, Milanka Karić. Pozdravljam sve članove Pokreta snaga Srbije, sve aktiviste, simpatizere, građane cele Srbije, predstavnike svih nacionalnih zajednica, predstavnike svih konfesionih naših zajednica u našoj Srbiji, predstavnike svega onoga što čini elitu društvenog i javnog života, kulturne radnike, umetnike, pisce, društvene radnike, prepoznatljive ličnosti i one koji su iz dijaspore itekako podržali sve ovo što radimo, i pozdravljam posebno naše političke partnere koji podržavaju našeg kandidata, Reformiste Vojvodine. Ona je humanista, ona je lider, ona je intelektualka, ona je žena budućnosti. To je možda moje mišljenje koje ja delim sa stotinama hiljada ljudi u Srbiji, ali kada o tome misle i tako govore oni koji ne žive ovde, nego daleko od nas gledaju to mnogo zrelije i bolje, onda to izgleda drugačije. Ja ću vam sada to i pročitati. Pismo je adresovano od strane akademika Ruske akademije nauka Alfjorova Žoresa Ivanovića. Dragi prijatelji, građani Srbije, saznao sam da 20. januara birate predsjednika zemlje i za mene radosnu vest da je jedan od kandidata za izbor predsjednika Milanka Karić, predsjednik Fondacije Braća Karić, izvanredni čovek, predivna, šarmantna žena, pravi patriota svoje zemlje, borac za prijateljstvo i saradnju bratskih slovenskih naroda. Kandidatura Milanke Karić predstavlja šansu za ostvarenje vizije svih onih u Evropi i svetu koji su shvatili da je potreba čovečanstva da živi bolje u 21. veku ostvariva samo ako žene postanu lideri svojih nacija. Želim joj svu sreću i pobedu. Žores Alfjorov, dobitnik Nobelove nagrade, potpredsjednik Ruske akademije nauka. Dobrodošli u ovu veliku porodicu, u porodicu porodice Karić. Dobrodošli u porodicu u kojoj ima mesta za sve. Moja porodica, moje 4 dece i moj suprug su danas sa mnom. Želim da i vaše porodice 20. porodice 20. budu na biralištima, da zaokruže broj 9, da pobedimo, da bude žena glavna, ne samo glavna, nikad mi to ne želimo, da vodimo Srbiju kao majka uz osmeh, da vodimo Srbiju majčinskom ljubavlju, da vodimo Srbiju u novu budućnost. Izađite 20. drage prijateljice, drage majke, drage učiteljice, koleginice, zaokružimo broj 9. Dragi prijatelji, dobar dan, ja sam Dejan Mladenović, profesor iz Ljiga, a ovo je moja porodica.
navešću vam 9 razloga zbog kojih ćemo na izborima 20. januara zaokružiti broj 9 gospođu Milanku Maru Karić. Pod 1. Zato što voli svoju porodicu i svoju zemlju. 2. Zato što neće dozvoliti prodaju Kosova i Metohije. 3. Zato što će zaustaviti rasprodaju srpske privrede. 4. Zato što poštuje selo i seljaka. 5. Zato što je humana. 6. Zato što se bori protiv bele kuge u Srbiji. 7. Zato što pomaže mladima, a ne zaboravlja stare. 8. Zato što je plemenita i požrtvovana žena. I 9. Možda i najjači razlog, a to je jer jedino ona može da rastera ove kriminalce sa političke scene u Srbiji. Pomaže Bog Srbiju! Ovo je porodica jednog poljoprivrednog proizvođača iz Bogatića. Supruga Jelena, sin Dejan, snaha Svetlana sa 4 dece. Biću najkraći govornik, jer nisam političar i ne želim nikada da se bavim politikom, samo želim jedno, da naša deca i naši unuci žive bolje. Imamo kandidata, a znate li ko je to? To je gospođa Milanka Mara Karić. Živeli! Snago Srbije! Ja ću u nedelju zajedno sa svojom devojkom izaći na glasanje i zaokružiti broj 9, zato što želim da svoju porodicu stvaram u Srbiji, a ne da svoju sreću tražim pod tuđim nebom. Hrabrost, vrednost, ljubav, strepnja, odgovornost, brižnost, poštovanje tradicija, čestitost su osobine koje mora imati budući predsjednik Srbije, a naša Milanka ih ima. Konačno žena, dobro nam došla, jer ona zna i kako se rađa i kako boli, i kako prašta i kako se voli, i kako se ideja ostvaruje i cilj dostiže. Ženska snaga i suptilnost mogu da donesu pravdu, mir, zadovoljstvo i sreću. Kolika je snaga u nama ženama. Zato više nećemo čekati. Uzet ćemo naše živote u naše ruke i bit ćemo lavice koje štite svoje mladunce. Nećemo dozvoliti da nam potomstvo ponižavaju i seksualno iskorišćavaju. Prodaju im drogu i laži o našoj prošlosti i našoj istoriji. Podržat ćemo mladost, pomoći im da svoju energiju dobro usmere. Da svet prave po svojoj meri i znanju, a sve u skladu sa pravim vrednostima koje su u našoj tradiciji i našem kodu. Mi to možemo jer žena stoji kao kapija na ulazu i izlazu ovog sveta. Zato broj 9, zato žena i zato naša Mara. U nedelju, to je